Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Tnat Ïalehkai jong kesorkar Jylla kala Pynkup Burom ya kekenhon Ïalehkai ke Jylla kebalawan ha kekerdan baar ha ke 76 National Football Championship na kebentar ke Santosh Trophy ar Hajar arpu ar do arpulai kebelakut dangshan Riyadh ke bahas Saudi Arabia. Ya kini ke jing Pynkup Burom la penlong hamadan yoringham kabah lai mkra ha ka sni thok ding ha ka balaya don lang menteri badekmi ya Tnat Ïalehkai ubak syakliar wadri kum ukong san kum ki officer Tnat Ïalehkai ki nong yalam ka Meghalaya State Olympic Association Meghalaya Football Association bat ki riu pat ba kani Tnat kala Pynkup Burom da song pisa ka ba sau lak san po Hajar tingka sya kani ka kunhun da ka ba penyasam mar arpo Hajar tingka sya baro arpo arngut ki Rangïalehkai bat mar san Hajar tingka sya ki arngut ki coach. Kani Tnat kala ai tiru ya ka cek ka ba arpu pralak dai puwei Hajar ar spa khan riu tingka sya ka senjuk Ïalehkai jong ka Meghalaya Football Association halor ka Jylla ka tika kenhon ban jam syaduk ka final ha ka sien ka baning kong e jong ka Santosh Trophy mentau snem kham haswa kani Tnat kala penlong ru ya ka Open Truck Road Show ka bla sedang namadan he ka ba maulai Photmori Jayau Jingthang Briu Jayau Saint Joseph Jayau Langsning Jayau Pedeng Maukar Main Road, Motpran, Police Bazaar, AG Office, Additional Secretariat, Barik, Malki Point, Dhanketi, Don Bosco Square, Latim Krak Beat House, Bat Ban Penkot Hamadan Yoringham. Hagani ke program la senran lang daki kenhon ki nong nyak thuk thuk bat ki dekat ke MFA.